Ibaze usabye icumbi ahantu bakakubwira ko ugomba kwishyura amafaranga angana nka miliyoni 15. Yego bishobora gutangaza cyangwa se ntibigutangaze bitewe n'ayo winjiza, ariko muri rusange biratangaje. Ntago bitangaje kuko birashoboka. Hari ibyumba bihenze cyangwa se kurara muri hoteli hano mu Rwanda bihenze ku buryo ayo mafaranga bashobora kuyaguca badashidikanyije. Uyu munsi twaguteguriye urutonde rwa hoteli 10 zihenze mu Rwanda kuziraramo ijoro rimwe. Yego ni ijoro rimwe ukishyura miliyoni 15. Muri rutonde hakubiyemo amalodge na hoteli, ariko zose ziri mu cyiciro cy'amahoteli ahenze, ibyo bita luxury hotels, kuko urebye nta tandukaniro rinini riri hagati yabyo muri serivisi. Muri iyi nkuru hoteli twazitondekanyije tugendeye ku giciro cya nyuma cyo hasi, minimum rates cyangwa se prices. Tunagerageza guhindura ibi biciro batanga mu mafaranga y'u Rwanda. Tudatinze, reka turebere hamwe urutonde rwa hoteli 10 zihenze mu Rwanda kuziraramo ijoro rimwe gusa. Yego ni ijoro rimwe gusa. Reka tubahe ikaze. Ku mwanya wa 10 turahasangaho Radisson Blu and Convention Center. Radisson Blu and Convention Center ni hoteli iri mu mujyi wa Kigali. Kugira ngo uyiraremo bafite ibiciro bigiye bitandukanye. Icyumba gihendutse kiri ku madolari 205 nasaga 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda n'andi mafaranga make arengaho. Naho igihenze cyane kikaba kiri ku madolari 13,660. Aya nasi kabakaba hafi miliyoni 13,600 y'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasangaho The Retreat Kigali. The Retreat Kigali ni hoteli nayo iherereye mu mujyi wa Kigali. The Retreat ifite ibyumba biri mu byiciro bitandukanye, ariko igiciro cyo hasi ni amadolari 346. Aya nasaga 340,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Naho igiciro cyo hejuru ni amadolari 1,168, hafi miliyoni 1,100,000 by'amafaranga y'u Rwanda n'andi mafaranga arengaho, kugira ngo ubashe kuwarara mu cyumba gihenze muri hoteli ya The Retreat Kigali. Ku mwanya wa 8 turasangaho 5 Volcanoes Boutique Hotel. 5 Volcano Boutique Hotel ni hoteli iherereye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Nayo ifite ubwoko bw'ibyumba butandukanye. Kwiraramo ijoro rimwe gusa bishobora kuba byagutwara ari hagati y'amadolari 580. Ni mu gihe ushaka icyumba gihendutse asaga 560 mu mafaranga y'u Rwanda. Naho ushatse icyumba gihenze nacyo wakibonamo. Iki cyumba kikaba gihagaze 5,500 by'amadolari, asaga miliyoni 5,500 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu gihe ushaka icyumba gihenze muri iyi hoteli, iyi ngiyi 5 Volcano Boutique Hotel. Ku mwanya wa 7 turasangaho Magashi Camp by Wilderness Safaris. Magashi Camp ni hoteli yubatse nk'inkambi, ikoze mu buryo bw'amahema, iherereye mu karere ka Nyagatare. Magashi Camp ni hoteli iba muri parike y'Akagera. Kwiraramo ijoro rimwe na amadolari 583 mu gihe ushaka icyumba gihendutse. Mu gihe ushaka icyumba gihenze nacyo barakikubonera. Iki gihagaze amadolari 810, hafi 800 by'amafaranga y'u Rwanda, kugira ngo ubone icyumba gihenze muri iyi hoteli. Umwanya wa 6 turasangaho Virunga Lodge. Hoteli iza ku mwanya wa 6 ni Virunga Lodge, nayo iherereye mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Virunga Lodge yo ifite ibiciro biri hagati y'amadolari 670 nasaga 670 amafaranga y'u Rwanda. Mu bihe bihendutse ni amadolari 670. Naho mu bihe bihenze ni 1,210.
n'asaga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri mu mafaranga y'u Rwanda. Iki gihe wabona icyumba gihenze muri iyi hoteli. Nawe ushaka icyumba gihenze mu bihe bidahenze, ni ukuvuga icyumba kiba gihagazeho ariko muri cya gihe ataba ari abantu benshi, ni amafaranga 800 amadolari, akabakaba 400 by'amafaranga y'u Rwanda. Naho mu bihe bihenze, none ushaka n'icyumba gihenze, kiba gihagaze 1450, akabakaba miliyoni imwe n'amafaranga 450 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turasangaho Sabyinyo Silverback Lodge. Sabyinyo Silverback ni hoteli iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda. Iyi hoteli kuyiraramo ijoro rimwe bigutwara hagati y'amadolari 840 ku cyumba gihendutse n'amadolari 1040 ku cyumba gihenze. Aya ni akabakaba miliyoni imwe n'ibihumbi 40. Ku mwanya wa kane turasangaho Singita Kwitonda Lodge and Kataza House. Singita Kwitonda Lodge nayo ibarizwa mu majyaruguru y'igihugu. Singita Kwitonda Lodge kwiraramo ijoro rimwe bigutwara hagati y'amadolari 1125. Aho ni ku cyumba gihendutse, asaga miliyoni imwe n'ibihumbi 125. Nanone kandi ushobora kwishyura 2500 mu gihe ushaka icyumba gihenze, asaga miliyoni 2 n'ibihumbi 500. Ku mwanya wa gatatu turasangaho Bisate Lodge by Wilderness Safaris. Bisate Lodge ni hoteli iri mu mashyamba y'ibirunga, ikaba ifite amazu y'ibyatsi yubatse mu ishusho y'imisozi cyangwa se ibyari by'inyoni. Bisate Lodge ibyumba byayo bihuje ibiciro, ariko ibiciro bihinduka bitewe n'amezi. Mu gihe bihendutse ijoro rimwe ni amadolari 1750, akabakaba miliyoni 1,750 mu mafaranga y'u Rwanda. Naho ibihenze ni amadolari 2250. Aya ni akabakaba miliyoni 2 n'ibihumbi 250 uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turasangaho One and Only Nyungwe House. One and Only Nyungwe House ni hoteli iherereye mu ishyamba rya Nyungwe, pariki ya Nyungwe. One and Only Nyungwe House, ahangaha kwishyura mu cyumba kimwe ni 1500 ku cyumba kidahendutse, asaga hafi miliyoni imwe n'ibihumbi 500 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku cyumba gihenze ni hafi 2500 by'amadolari. Aya nasaga hafi miliyoni 2,500 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere turasangaho One and Only Gorilla's Nest. Ku mwanya wa mbere hazaho One and Only Gorilla's Nest, yubatse hafi ya parike y'ibirunga, ahanini bitewe n'uburyo yubatse nk'izimanitse nest. Ahanini bitewe n'uburyo yubatswe nk'izimanitse cyangwa se nests. Iyi hoteli niyo ihenze muri iki gihugu, kuko ijoro rimwe mu cyumba cya make bigutwara asaga amadolari 4,000, hafi miliyoni 4 mu mafaranga y'u Rwanda. Naho icyumba gihenze na amadolari 15,000, hafi miliyoni 15 mu mafaranga y'u Rwanda. Turabashimiye mwese mwadukurikiye, jyaza muri comment dusangize igitekerezo cyawe. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.